Alipuncha Yaktamashikuna, saludos queridos televidentes. Mi nombre es Francisco Maldonado, soy músico y productor musical. Estamos en La Tulpa, un espacio para dialogar y conocer de nuestra historia. Hoy tenemos a don José Luis Pichamba, más conocido en Pehuche como Teitei Mulo. Él nos contará su historia, su trayectoria y anécdotas de la vida para conocer y hablar sobre la historia de la música quichua. Bienvenidos. Alipuncha Teitei Mulo. Pagi kay mushkamanda nika kushihuni nacho. Ese caliente sul país ya mushkamanda. Teitei Mulo. Nya tabu pasha maimana takapangi. Niuka Peguchi Yaktamanda kani nacido pacha. Siempre hecho Peguchi pilla causa paskangi o Peguchi pilla causa paskangi. Sinanya punda tiempo te arishpa. Imas atacarka chay tiempo kunapi Peguchika. Bueno, Peguchika punda hazinda pishina causa karishka nacho niuka Peguchi Yakashkamanda y punda mana ni aicha kunaiman mikunda kunaka kasina tiashka hazinda pishina wagraima wanyog pishina mingata rankana kashkarka patrungunaka chayta paykunaka partishpa como trabajo manda karankana kashkarka kay Peguchi hacienda kinchik hacienda shina uchishakapi rikushkani nacho ñukash mingaman purishkani chay hacienda kunapi uchila kashpaqa ñachu tunukunata uyarikarian mayjamish grupo tiarkachu chay punda tiempo kunapika cosechakunapi shina matrimonio kunapimi shina takikunaka uyarishka punda músico takikunaka shina chakiñankunata shina lomakunata vetzikankapak payta utilizan kashkashka rikushkani gaita tradicional kuna tunda chay yakuchimba ninchik paykunata rikushkani zirbi nishka pifanukuna payas chaykunash chay temporada kunapika ñuka 12 años kunata chariurashka wakamunkarin nacho chaykunata yarishpami ñukapish fabricashpa ñuka kallarishkani shina ñuka yachakunkapak munayman chagra ukupi tukaymapish yachakuriska porque millay taytakunawan kashpa chika ociosuta yachakunki upianata yachakun nishpa kakpika shina kawsarishkaka perdón upiapa eso lo pay shina chay temporada kunapika shina waykukunapi larkakunapi sukuskuna tiakarian chika chaykunamanta hapishpami rurakashkani chay payas instrumentukuta shu chunkaymaka desperdiciashkashan pero ña unkapa tonopi umayaykushkamantaka chuta ña chayta pacha llukshichun shina kashkani yanka wasipi medishpalla shinallata gaitatapish ña chay largolla sukusta tarishpaka jirota rupachishpa utukushpa shina washa chay larkata washakunaman rishpa shina yachakjarkani pero ña yachakushkani ña yachakushkamantapish astitukushpa wiñashkani shina tayta millay taytakunawan diferente makashka pundaka ñachu uyarikarian runakuna shina guitarrawan bandolinwan shina tokaktaka shu violinista tiarianka kay Antonio Campos nishka kay Santiaguillomanta payka wawañuypi shina casamentokunapi shina tukashpa purikarian runa taytaku paytaka siempre yarishpa kawsani porque paymanta yachakuriani violin tukanata Otavalo Plaza de Ponchopi randiriani shuk violin mawkakuta taytakunamanta pakalla antigüedades postopi chayta ankallata chay puentekunata churashpa yachakuriani shina siempre yarini paytaka nikarian uchilla wambrillu kariani ama pinaychu wawa kimirilla yachakjunami kanki ñukanchik toda la vida kawsaringachu nishpa nikari interesante chaykunamari ali porque ñukanchikpi kanchik takikunapi shinallata mayja kimirikta yachachishpa katina kanchik nachu
taki runa kunaka ashtaqa chutyarqa o contado chutyarqa. Contado na yapatawqa tiyashqachu kashqa porque ñuqa riqsishkani chay kutin Caravelamanta arpista Malik Motas, uno de los arpistas de Imba, sector de Imbabura, maypipish payqa casamentopi purikaryan. Kaykunaras chavupa arpistapa ayllu yarin. Entonces es bien sonado payqa chusco punjayman tukashpa tutay punja tukajullakaryan na puñukaryan. Ña veces puñushpa maki kayanqarshin. Kashnaq karyan. Pero musicazo. Shina chay ñukanchik runa kawsaypika arpa, violín, guitarraqa ima horaspita ña wakan. Chay arpista Caravelamanta arpistapa hipami kasi guitarraqa ña lluqshishpa ashata mezclarishpa katirka nachu. Chay tiempopika virguela yarin. Virguela. Na guitarra. Chayka hipamunqa ña Radio Tabalos festivalta organizashka nishka chaypimi lluqshirianka conjunto Atahualpa como Peguchimanta ña rukullakunaka kaymantaka. Ikikinqa ñachu maypipas ña takihuparkanki imapish. Ñuqaqa chay temporadakunaqa escuelapi shina karkani todavía quinto añospima kashkasha. Ñuqa chaririyani shuk grupokuta kanchik escuelamanta amigo pura paykunawan shina grupota chariryanchik turistaman rikuchinkapa porque puntamanta turistaqa Peguchipi chaypi ña turistakuna uyakaryan turkuna. Danzakunata shina rikuchishpaymanqa shamukaryan escuelaman directamente Peguchiman chaymanta ña kallarishpami ña ashtawan atencionta churaryanchik ña conjunto Atahualpa lluqshipika shina takikunaka maymantami kashkata como Radio Tabalopika villajo karyan Pugyarumanta grupo nishka kaymanta ña barrios de Otavalo shina grupokuna lluqshirian. O sea que radiopika ñachu runakunata sakikaryan tokachu. Ari ña pay chay radiomi Otavalopika ashtawan kay Otavalopi musicokunata alsashpa sakirian. Ñuqapish ña chaskizo grupo chaskizo shina escuelamanta lluqshpaqa ña shina kallarirkanchik hermanos Limaskunawan. Chaskikunawan. Chaychu kikinpa primer grupo ña serio. Claro, porque chaypi ña lluqshikarirkaqa Indoamérica. Pugyarumanta flautistakuna Cácereskuna. Entonces chuta excelente grupo. Pero imapi, o sea, gringokunapa o fiestakunapa. No, paykunaqa no sé imashpa riqsiyaparka. Kay Ecuador entero shina purishpa karyan danza. Rikuchishpa. Como uchillara karkani malcos de 14, 15 años. Bailarín karyan bailarín. Diabloma tukushpa baila karyan. Chay shuti karyan Rumiñahui. Entonces chay temporada kunaka karyan un grupo bien organizado. Shina shamu nia trabajashpa nia shina grupo kunaka ashtaqa mirashpa katirkanchu. Y runakunallachu shina grupo kuna vicharqa o ñachu ña chapu karka. Na chaypika bueno chay hinojusakuna pero nia kaypi kawsashka Peguchipi kawsashkakuna. Runallata. Viste rishkaqa runa warmi pachakunaqa karyanqa. China nia Peguchipika ashtawan nia grupokuna viñashpa katirka nachu. Entonces chaymi nia ashtaqa publicokunata shina apashpa riqsi apashpa. Imapita gentekunapacha edukakaryan grupokunaka o imapish reunión o fiestakuna chutirka maypita rikurikakaryan ashtawan chay grupokunataqa. Wakinpi kay Otavalopi siempre fiesta de llamuskunapi ashtawan gentita apankapaka ñukanchikqa riksha kashkanchik shu mediano ima karagpillata. Kunanmi chuta si me pagan esto me voy. Pero paykunachu invitakaryan o paykuna invitakaryan. Kushijushpa rikaryanchik gentepi rikurinamanta chaykuna ashtaqata aydashkaqa ña ashasha kanllama lluqshinkapa nachu. Kaypi tullpakupi charipanchik china malinkapa. Mato vida pasha nachu kaykuta onlipay. Pay masijo disulpay. Igual gustata mi pasha. ¿Qué pasa ñuqapas?
Cambiago ya falta. Mas kitanda wan por chapuchipas. Ya. Hatun jam. Mas na watata si chari panang chanya, chatimbuka. 15 o 16 anos tu chari. Ima horas pitanya. Ya kai grupo nya trabajan para kajarine o Que pego chimando chitan sabe por ruminya por hipan con la manda machina nya chasquizo nya tandana pas nya piensa que ya van a gravaita gravas kajar ganchi Indo América con ata oye manda nacho che nya hipamanga Ricorimurga como grupo famosos los Corazas uy. Pero runa kona chukar kapay. Na Michigan Quito manda. Igual juxirian chica che fiesta pe escenario manga. Corazas y pego chimanda ni canchi grupo. Chaskis. Che ricorianica. Chukta rondado sta manja naita toca hoga. Awakarianica. Gusto manda. Y chukta pero kaita ka shinasha pacha yespa decidir canica. Mejor no esté hatunda, lapi o mita. Mita. Ta imersa mundo sinas potanga. Kati gusta muchos pechuras pasania. O atas pa ricania. Ta nasta miski juxta firufir juxinga. Su bastica ni ali kasika. Sukta menia que te chemanda ya asashan. Ima gusto manda ima ta sinas kani. Chukta casi sukta pima ni juxinga. Más o menos ni. Pero ali renjita cheshkanga yaringa pashay tono konata. Cheka tono ta siempre cheita wakimbiga nyuka wasipi de turista kono mariko chingo wachaita yarini pai konata. Che tono ta ankasha rondados guitarraban takis pariko chinika. Yarin ispashina explicane shina manda mi achashkane nispa. Shina nia ronda esta gaña hasta mejoras pagatis pagatis. Chevan ni chaskis pika tocarían. Ni tocarían ni canchi fábricas kan. Cheras con la intilimani sinas da ya shamorianga Ecuador ma. Otaba lo más shamorian. Más no chari wata cheka chuta. Chuta. Onaima. Pai kuna mi na chunia khani parla horkani. Cáceres con la shamorian flautista pego chiman grupo tandana. Pai kuna kan biskerka par flautao. Chaime que yo estaba lo pica que na calle Siria. Chay tiempo pequeña ima instrumento con atata ricoring, o sea, ricorimón. Chay vimenia ricorimón, samponia, boliviano. Chay bajipama menia charango. Con asina juxispania, cajarirka instrumento con miran. Nia guitarra con hasta nia mirai cajarir. Chay pimitanda na canchi, china nia trabajar canchi chay producción de rangapa. Invitas para acá ni anda mañana chiman que me alcance. Che temporada pica Enrique Morales casarirían grupo tas ni anda mañana chivan pero Chopin termes alial pica paido y ni que se caché tipa. Che mi trabajarían che grupo Pacunga. Sina trabajas chamana xcanchi che pajipama menia más teme. Nianda maya chitukun. Nianda maya chipaka. Kay Chopin termis organizas pa nia cajarirka ka. Me Bolivia mantata invitanga panis como musicólogo casi que Chopin termis. Nia cativata con nia su grabadora na grata paspasamos kerka pa nia gusta mandaga. Kay tradición nata gusta mandaga. Primer disco, imagina chari para che. Primer disco ya nada más. Rosa María. Rosa María. Chai me rexi, hasta yo caché disco ta shu Europa metarishkane. De una vez rexi disco. Ni anda maniachi, pero siempre como conocido a nivel nacional e internacional Rosa María. China. Entonces, soy mi paipa yo que cascarga. Fiesta con amarrizo siempre paikas como nagra gauchilago aparato. Y machasca caparinajo con machasca masa causa con la chispa. Chapuspa paika. Con el sonido con el chapuspa
hasta logrukunata shukpastimanta importante. Ari Ñukanchika nunca nashinayta usharimanta. Entonces chaymi parte iniciativa kawsaykunamanta rikuchishpa ayudamushpa kajushka nachu. Chaymi kay 84 shinallata ña Bolivia manta kunata shina invitashka kaykunapi concierto rankapa yuyawan kashkarka. Entonces chay iniciativa como ñanda manchika ña hipamanka ña hasta tercero ña grabashpa katirkanchik ña churaykunamantami ña Bolivia mantakunawan ña chay ñuka llaqta discomanta. Riqsirkankichik Bolivia mantata o chayrachu chay punlla ña grabankapa o imashnata karka paykunawan tuparinka. Paykunawan tuparinkapaka año 83 tami los mejores músicos de Imbabura como representante más que todo. Entonces chaymi ña que último volumen yo shinarishka llushirka chay ñuka llaqta pay. Entonces chay shamushun shuk girata kaypi rurashpa ña kutin Boliviaman rirkanchik shinashta shuk girata rankapa paykunawan. Ña mañachi Boliviamanta ña wakashka yarea chay shutikunaka ña chay tiempopillata imashnata ña kikinkunapa ña trabajokuna yuyaykunaka imashnata karka chay tiempopi. Bueno pues ñukanchikpa yuyayka kashka siempre puntamanta ñukanchikpa takishkakunata ama waklichishpa kankapak siempre respetashkanchik nachu ñukanchikpa takishka shina. Ñukanchikpa takishkakunaka kanshnaka Pimampirumanta, Zuletamanta, Anguchawamanta, Carabuelamanta, Peguchimanta musicokuna kashkanchik porque coloridota rikuchinamanta takikunapipash y ñukanchik churajaykunapipash. Chaymi ñukanchikpa logro rikurin takikunaka ñanda mañachika shuklaya rikurin. Pero shinallata nañapas shinashka karyanka chay discokunaka, o sea, ali yuyashka, ali o sea, repasashka tunukuna mi karyanka, o sea, grabankapa chay tiempo. Ñukanchikpa trabajoka siempre llukshin a los 8 años, 10 años, tal vez en 15 años. Ñukanchikpa trabajota ñanda manchikpa rikuchinkapaka ashtakata pensarishpa yuyaykuna ali coordinarishpas investigashpa kunankaman wakinpika purinchira y chay importante kan ñukanchikpa kawsayta rikuchinkapa chaymantaka takinakunaka takinalla mushuk llukshishkakuna jovenkunapapish tiyan tal vez shuk killapimapish shinanka fácil kunanpika grabana nishkakunamanta y chay llatata muyaytalla muyanchik pero na ñawpaman rinkapaka pensarinchik golpe jovenkunapi kashpish kunami ruku grupokunapi llukshinakun pero ñukanchik maskana kanchik ñukanchikpa shunkuwan takishka tunukunaka maravilla ashtaka tiyanra ñuka kunanpi pensarini chukta chay tukuy tunukuna tiyanra nara imatapish shinanchik y wakinpika imakunapish nanaykuna hapish tukurishpaka chaypi kidankayash preocupación tiyan ñukapa kawsaypi nachu. Kikinpa yuyaypi imashnata kapan puntaka na tunukunataka shina karinchika comerciopa shuk layata yuyarikaryanchik runakuna kunan kay mushu tiempopi kikinpa yuyaypi imashnami kana shuk músico. Bueno pues ñukanchikpa runa kawsaypi nachu tukuy tiyan ishkay cosas parlanaka académico es muy aparte. Ñukanchikpa kawsay muy aparte. Lo importante es académico kashpapish ishkantita respetana kanchik. Ñukanchik campopi kawsaq musicokunata valorana kanchik porque takikunapi rikushpaka saborta
riksina kanchik mayjan llaqtamanta kawpi pues paykuna pasaburta ñukanchik aydana kanchik ñukanchik aydashpa washamanta churashpa imatapish shuk saborta churashpaka tranquilo alli llukshinlla y gentekuna aprecian riksik gentika chay cosaskunamantami importante yani shina historia ñukanchikpa kawsashkata parlana uyana imashnashi aydana kanchik ñukanchik chay mushuk takin mashikunamanka hastaka parlana tiyanka paykunawan wakin munashkakunawan tantanakush parlachishpa o tal vez kashna parlashkakunata uyachishpa kallarishpa imatami paykunash pensan mana grupokuna paran ñuka pundamanta chaytaka rikushpa shamushkani tukurin na maymanpi ritawashan ashtawan es que chay maymanta haptukun mayjan grupo pues na grupo tianga kay kunan tiempo na grupo kunaka porque chay músico kuna llata tupani grupo de planta kay Otavalo llaqtapiqa illan shuk sukta watakaman mínimo pero bien dado el orgullo del grupo chay pish solo kulkimandalla kulkiwan kulkiwan shinan shina más festival kunata inversión de rashpaka programa kunata rashpaka grupo taka realizan pero shuk ladoman paskarin yapa comercial man rishpa ñuka punda takikunata shinashkakunata chaypurata shinankapak mana ushan entonces chaymi llaki chayka jovenkunawan parlarishpa ashtawan paykunapish entendishpaka alli charikanman porque instrumento partikunamanta asha llaki rikurin ñuka wawakuna imapish shina imasllatapish qhipamanka purinkami pero entendichishpaka kana kanchik musicokunata porque asha error rikurinka kunanpish chay platillokunawan nijuni tamborkunawan de una vez juntachin y tiyan ashtaka rellenanakuna musicapi kunanpi kari cajonman llukshin es más normal pero cuando gentekuna shina chay mushuk grupokunata tratukpi shina yaykuykunaman tratukpika chaypika ñana platillo ritawashan entonces chaykunapimi pensarina kanchik ñukanchik shina takishpa purikkunaka ashtakami ñaja nijurkani takina cosaskunaka llashakmi tiyanra kay Otavalo llaqtapika sino que na ñukanchik punda taytakunapi takishkata na gustaymanta si ñawpa apanajushpaka apashpa alli kana mensajekunata kushpa shina ñuka yaypika ritmo ima kashpapish ñukanchikpa cosasta charina kanchik cada grupo ña manejarishpa katinkapi alliguta yachana kanchik o sea imami kanchik maymanata kanchik yapa de una vez chaputa uyani kunan tiempopika o sea shuk ladokunamanta allimi shina takikunapash pero cada etnia nirin o cada comunidad mi tarpuna kanchik ñukanchikpa propio tonokunata. Paguita Itamulo, muchas gracias, gracias queridos televidentes. Quiero agradecer porque la historia es muy importante para el ser humano y en este caso como quichuas es una joya tener a don Imulo aquí presente contándonos su historia, su trayectoria, que nos será muy útil para saber de dónde venimos y a dónde vamos como runas quichuas. Muchas gracias.